Imoe Nee Chitab Kalenjin ilele nenye. Igere Nee Chitab Kalenjin ibotene. Imoe Nee Chitab Kalenjin ilele nenye. Ugezi so Chitab Kalenjin unengengi. Botingengi onime mwawe yenaitul. Kongo mengen konime teba tige mwaun. Igere Nee Chitab Kalenjin ibotene. Igere Nee Chitab Kalenjin ibotene. Imoe Nee Chitab Kalenjin ilele nenye. Karibuni Chitab Kalenjin Joseph tab kwekterchin chomi kebeberwechu chomi emetab Australia, chomi emetab olimbo emetab America, chomi emetab olimbo Canada, chomi emetab olimbo UAE ak kebeberwek tugul agoi olimbo UK agoi olimbo kebeberta nebo +254 emetab Kenya. Ibe nafas nenegei satachak eng tetutiet nebo Igere Nee Chitab Kalenjin eng betutab rani kemi episode 63. Akibwa episode 63 kengete olimbo kapkuga olimbo kebeberta nebo Mount Elgon netot kabisa notok eng taikainik chengeringen angen ole ongen inendet, lakini ameche tawech kongoi eng biik chekikatunen in eng episode nekisirtoi episode 62 nekikimi kebeberta nebo olimbo Western Australia nekikimi ak chairman notok Daniel Ngetich nebo Kadi Sacco ako kiinetech tuguk chechang kabisa akikinetakse kabisa kele talitech toweke episode 63 ak 62 ngomeche konai missing akobo ngalekab Sacco, ngalekab cooperative societies ak kampunishek chechang kabisa. Akot kewechi kongoi eng timit tugul nebo Kitwek Western Australia ngatasi notok kichamwech notok ko chairman nengwa nebo Kadi Sacco konyo show. Kichamegei balozi kebeberep Adelaide emetab South Australia nga makichamegei ot koitwech ngengololi kebeberta neo nebo olimbo Queensland Australia, kebeberta nebo Brisbane, niwe olimbo kebeberta nebo Sydney ko kakorobon kabisa, mi barak ropta. Agere ameche alechi biik koeku macho korom ropta netesetai eng olotok, lakini Adelaide kemi komie. Ameche tabwatwa kityo akobo kampunit ne notok ko sponsor nenyo, notok ko kampunit nebo Optiven Property Limited kobun olimbo county nebo Nairobi. Kongoi bicho kakoit, ameche kityo mwawech ole kinamchinech ano. Agere chi ne kakele Weldon Bet, asante sana. Kale Mark me present from +254, asante sana. Hilary Sato Chage, asante sana. Arap Chage mwawech kongoi. Arap Sugut, asante sana. All the way from Sydney, Australia, asante sana. Joel Kimeto and the entire crew nebo The Great Commission Singers komi kobucho olimbo Nandi County. Agere isubech kabisa ak the entire team nebo The Great Commission Singers. Kongoi kora engineer, kongoi Robert K. Kimboy kale watching from Doha, Qatar, asante sana. Nevin Ray, Abu Dhabi, tune in, asante sana. Makolosi kenyoru tot, masi komwawech balosi kole ng'o tot, meche kityo talech ak kampunit ko notok po Optiven Property Limited kobun olimbo county nebo Nairobi. Ngimokchinigei mbaret kelechino kityo boisie kampunit nebo Optiven Property Limited. Karibu balosi, ako kwagere koimi rutoi kale kait kaa anan timi olimbo Washington DC. Kongoi Osea, kongoi kasubik cho kastoik tugul jeisubi program nebo tos Igere Nee Chitab Kalenjin. Kimeche korok kotakemwa kongoi Queen Chemu ko kale mitei Nairobi, mi kebebertab Nairobi, and then ketinye abwati ale Mr. Bet, Kipitok Bet, watching from Eldoret, the City of Champions, kelejinin karibu. Bishop Soti komitei Moiben, kelejinin karibu. Nivian Ray
audio tuned in mongen ale imyeno kelejinin karibu kibitok saina watching or following from Tuluam Ngetuny kelejinin kongoi amu imi kobotech en betutab rani. Robert Kemboi komi doa kata chitab kokwenyu alejinin karibu nekisokoitot ko tot nyorani kenomchini anan mi rutoi olimbo Mount Elgon. Mi tilwet barak ole mi hiking ko kimeche siketebe kelech kakewe ne olotok eng olimbo Mount Elgon. Chang anan kapkuko chang biik chebe matya kobendi anan mengen chi kole kimuche keba nakilen vacation anan korutoi kebeberatak. Ko keteb osea kwami Washington DC ko kakibe betut nekibo inip ketach tot His Excellency the Deputy President nebo emetab Kenya. Ko kitinye rutoito nekararan, ketinye nyoru emosto nekararan, ko kokinyoru kandoik chekomi kebeberatak ko imuch kong'ololwech ko oyie. Ko kararan banda, ko kararan tuyet, kararan kiy age tugul ako kakotokchigei olimbo UK kurop chebo kingi. So mi kotokchingei olosikwo Kenya. Kemokyini chemyach Eliud Matelong following mongen ale kobun ano. Agere chang biik cheisubech osea tekikenitot eng yu ko kokararan rutoito kou ye kamwa osea eng kebeberta nebo Washington DC. Ko kinyoru biik chemang'ering choronok kobun tokwek cheterchin, kobwa biik kobun California, kobun biik olimbo Seattle, kobun biik Atlanta, kobun biik tokwek cheterchin eng emoni eb America, kobwa biik kobun Canada just to come amu tinye kamang'unet ak chomyet neo inendet His Excellency the Deputy President nebo emetab Kenya. Ko kiboibochi ng'alalenyi komite ak inendet Musalia Mudavadi ak biik tugul che delegation nenyi. Abraham Rose following from Nandi Tulwa abwati ale Tulwa anan kelen karibu osea mongen ale kere okot ng'o yote kikenitot abwati ale challenges chebo network eng olimbo tilwet Mount Elgon ko lakini amu mi barak ko abwati ale koiko sawa, so masokoitot sai asikenai kele ng'o tondoni ketinye ko osea ikere kosubech okot ng'o. Kicham kemwoe kele teaya yuko uyote kulait speaker amu yakimong'u kele teaya yuko koweku strong network akotestai. So mongen kiakoit ng'alekab network yotok anan ki kityo kikimwoe koristo inegei makimwa kele teaya yuko the better the network, so mongen. Manitek ra sikoi komwawech ra ameche balozi akenyoru kityo report ujumbe kobun olimbo studio and then atyo kenyoru tuguk chekikwaitot nekikeni eng betutab rani akenyoru ng'alek chekikwai angen ale kikwai ng'alek chechang. Amameche kemwochi biik kelechi tondoni komwa meche sikomwoiwech kokakoit so aya iborwech chebo ng'alekab sponsor asikobit ketestai sing'enyo iborchi biik. Kongoi balozi Peter Rono sikoi kakoitot akoit amu chang biik cheikeni siko at least kokoi. Ameche kityo kotawech kongoi Abraham Rose, ameche tabwatwok ale oye ngot kotom isubscriben our YouTube notok bo Igere Nee Chitab Kalenjin wi kityo ak ichil kopiririt, angen ale makosteni ki netya oye subscriben ak share asikoityi biik chechang. Akere kokeinterviewen biik akinyit biik 70. Kongoi Chemeli Briska komi olimbo Kabrus olimbo kebeberta nebo county nebo Uasin Gishu ak timit tugul nebo Kaptingia. Kongoi kora notok labatindet Aspel Kiprop nenyone eng episode nemi tai akoking'alal akolecho ichubi kabisa tetutiet nenyo eng betusiek tugul. Tikecongratuleni labatindet Eliud Kipchoge nekemuch kolabat eng betutab rani eng olimbo Tokyo, Japan akobelis kosubigei ak chepkametinyo kora Bridget Koskei chekemuch kobelis eng betutab rani. So congratulations Eliud Kipchoge amu kokomuch kostandan eng wakati neo kabisa eng ng'alekab marathon. Akot kebendi kora balozi sikeityi inendet Eliud Kipchoge asiketach eng wakati nemi tai yo kole situn konyo programit ninyo ne Igere Nee Chitab Kalenjin. Kenyoru ujumbe kobun olimbo studio
Asikebe agenge ngagenge agoi olimbo Kapkugo county nebo Bungoma sigenyoru tot nebo betutab rani. Hi there, my name is George Washuri. I am so happy to see you, and today I am here to enumerate, to explain how we package our land investment. And the way we package it is to ensure that every single Kenyan can be able to purchase a piece of property, a piece of land, depending on your pocket. We have 5 levels of our property, and we classify these levels as 1 star, 2 stars, 3 star, 4 star, and 5 star. This is what we mean, that if you buy a property that is 1 star with Optiven, one of the things that is evident, the property is cheaper, is below $500,000. And this particular property is basically bare land. We only do subdivision, put the beacons, and then produce titles. That is 1 star. The second level, we call it 2 star. This is prime land, whereby we grade the roads, we put a marking fence, do the beacons, and produce titles. And this property is also not very expensive. It's slightly above the bare land. The third level, we call it 3 stars. This 3 star is value added plots. We do the malam, we do the water, we do the mesh fence, and there's a caretaker on site. It is called 3 star property. The fourth level is 4 star. 4 star is ready to build development. 4 star is a property that is ready for you to start construction. We do very nice maram roads, we plant the trees, we put the water tower, we also put a caretaker on site, and everything is ready for you to start construction. And then finally, this is our top of the top, the 5 star. The 5 star is premier, is the top level. And this one, we do cable roads, we do water management through underground culverts, we do underground power, we do fountain for water, we do beautiful and nice permanent gates, we do perimeter wall, and also do install the CCTV, and the whole property is manned by uniformed security. We are calling it the 5 star, the premier. And some of these properties, these 5 star properties, we do a clubhouse and also construct swimming pool. This is the topmost. This particular property, it goes from 5 million for a piece of property that is 50 by 100. Thank you very much. You have an opportunity to make a decision. Do you want 1 star? Do you want 2 star? Do you want 3 star? Do you want 4 star? Or you want 5 star? Some of our customers, they prefer land banking. You go for 1 star. So it all depends on your purposes. If you want ready to build, you go for 4 star. If you want luxury, you go for 5 star. Thank you once more for trusting Optiven, the #1 brand in property development, the #1 brand with our vision of being the champions of socio-economic transformation, inspiring possibilities. God bless you. Follow us on YouTube right here, Optiven Limited. You can also follow us on Facebook, Optiven Limited. We value you. We are at Absa Plaza, 14th floor and 15th floor. God bless you. Kongoi kasubik chok cheu subech chekikinitoot eng yu nekit sokoit Timothy Kibrono kale subech watching the show. Agere Elvis Kiptoo abwoti ale subech kobun Kabete Nairobi.
kelen karibu kimeche kora kotakemwa kongoi eng Tamo Life noto ko sponsor kora nenyo. Ngimokchinigei chaik kimuchi kiyok eng ole imi, imwoe kityo ile imyeno, you place the order and then it will be shipped to you wherever you are. Ngimi EAU anan imite ole imi komuchi koit chaik. Ngimi beberta nebo America you can just order and it will be on your doorstep. Kongoi Tamo Life. Ako ngimeche imaketan biashara nengung imuchi icheng ndonyo mat kondochin inendet Engineer Janet Chepkogei. Maimuch komi kobotech eng betutab rani kosubkei ak amuneishek chemaimukak, lakini abwoti ale isubi tetutiet eng ole mitei. Ko Osea, angen ale tekikenitot kobun kebeberta nebo Mondial kon mi tilwet barak akimeche sokoi ketebe kele koirutochi lagok anan koirutochi tilwet. So tuguk aeng, imuchi irutochi tilyonutik anan irutochi tilwet ko inege ko separate. So mongen mi rutoito kebeberta notok ako ngap ko mongen ale amune sing the higher you go komeche ko challenging network. So sokoi komwoiwech kole ne nekorom eng kebeberta notok ak kororindob kebeberatak ngo karutochin rutoi korutochin tilwet anan ko family anan ko lagok ko sikomwoiwech. Ko Osea, mongen ale teikere konwa. Kongoi Balozi Peter Rono. Kongoi agere Eunice kosubech all the way from olimbo kebeberta nebo Western Australia. Kongoi timitab Western Australia, arap Sajin ak timit tugul nebo olimbo Western Australia. Osea, you are muted. Kongoi agere Eunice kosubech all the way from kebeberta nebo Western Australia. Asante sana. Kongoi arap Sajin ak timit tugul nebo Western Australia. Agere koketyem kokeyat kebeberatak Western Australia, kikaker muda neo kosubkei ak miondo nebo corona, lakini kosubkei ak notok kokoyan emonotok bo Western Australia kole liwe liwalo nga corona ini kekere koit mwisho. So agere shukani ndegeini kabisa kobwane nyokotokchingei kebeberta nebo Western Australia. Kongoi biik chosubech eng takwek tugul cheterchin. Agere tot notok ko Kipkenjei Lagat, one of the authors ne tot nenyone eng episode neisubi, episode 64. Agere kosubech kabisa isubech kale following from olimbo Gippsland Victoria. Asante sana. Kongoi chitab olimbo Gippsland Victoria tot nenyone eng tai yo. Reishan akale lock in. Asante sana from Kabiyet olimbo county nebo Nandi. Waimili all the way from olimbo Sydney, Australia. Kongoi umwawech ole onamchine chano deno all the way from Queensland, Australia. Chemweno Premium all the way from Queensland, Australia. Mite kora tikibwotwo kikeni tot konyo koingian studio tot kakinamchi olimbo tulwetab kapkuga olimbo Mount Elgon. Chang biik chekikokas kityo. Kiakase Mount Elgon ole kinyoe chekikikure social studies. Kokicham ko one of the biggest mountain nemi, I think koking'alale within ko Mount Elgon, Mount Kenya. So ketinye kelchin ra kokakebe ak timit nyo tugul akebunu takwek cheterchin akoi olimbo Mount Elgon, lakini kamech kityo kochallenjen network, lakini kimong'u kele. So Osea, ameche ya tugul king'ololi ak bichu icheng'wech inendet eng simet sikobit kiro kele tos imukak ng'alekab network eng kebeberatak. Ko Osea, kongoi. Ko toek anan biik tugul cheosubech kemeche kemwa, kakibwotwo kelechok toonyo ko kakinamchi komi Mount Elgon rutoi. Toonyo nebo betutab rani ko kakikinamchi emet anan taonitab Nairobi. Actually miten Nairobi, lakini eng betutab rani komi rutoi olimbo Mount Elgon. Ko kakimeche ya tugul cheng'e Osea kosekenai kele kami rutoi kwai ne eng tilwet, rutochin tilwet anan rutochin lagok anan biik sikomwoiwech eng rutoitonyi nemite kebeberta notok. Simon Rotich kale watching all the way from Kuala Lumpur, Malaysia. So arap Rotich simwoiwech ile iyoe ne eng olimbo Kuala Lumpur, Malaysia. So lo emono ko karibu arap Rotich, ako kongoi amu isubech kobun kebeberta notok. Kaker chitab Rimuruti notok Eric Kirwa kelen kongoi. Millicent Irop
from Sydney, Australia. Karibu sana Reishan. Mwa ile mi kabiyet kongoi. Abwati ale mi tulwet akinye ngebeber sikeker kele oye tonyo mi kimasin netieme kocheng osea kakonyo lakini uyo mi challenge nebo ng'alekab network lakini mi rutoi kebeberta notok ko yotok kocheng'e osea kemeche kemwa kongoi kimeche kibwotwok akobo Optiven kibagengeit anan kampunit notok sponsor nenyo eng kebebertab Nairobi ngimeche ichengchigei plotit imuchi ikur anan iwe website ak isachan Optiven sikobit itestai. Bridget Chep kemeche kele karibu following from Eldoret, karibu sana. Kigeni tonyo eng betutab rani, very interesting. Oe kasit neoe and then oe kasisiek oeng sikomwoiwech anan sikenai kele kasi ne noe ako komi kasi olin anan kokowo kolya. So mi rutoi kebeberta nebo Mount Elgon. Ko Osea agere you are muted and you are trying to speak. So Osea karibu. Kingalali ak tawat eng yu tieme ko logenin eng kebebertanin balozi ngotikikochi kaitu kiptainik somok ya. Sawa. So Osea mongen ale agere Edwin Tirop and Tirop kale following from Western Australia. Abwati ale biikab Perth Australia. Karibu sana watu wa Perth Australia. Ngimwae kele mongen ale une ropta olotok akose kele roboni Australia kabisa. Olalang'it olinyo betutab amut Osea ako kamande sang ko ye uyo tokchingei ropta oli lakini lalang betutab rani so kichomegei. Ko kuye kakang'alal Osea ko kokimite kebeberta nebo Washington DC ko kokakebe kikidriven eng yu ak my group anan my team akebe kebeberta nebo Washington DC. Kebendi ipkeng'ete kikochini support anan ko ketoche tawat notok ko Deputy President nebo emetab Kenya ak delegation nenyi eng kebeberta notok bo Washington DC. Ko kinyoru biik chechang kobun takwek cheterchin kobun olimbo Massachusetts, New England, New York, kenyoru biik from Texas, California, Seattle ak ole tugul. Yes. Kakosom kale kakosich kabisa kale kakokwong network ako kase eng lainda kale tos ing'ololji asip ketuye mutai kasin eng yu. Karibu tonyo notok ko inendet Senge anan kikure inendet ko Senge anan kikure Senge Helena. Cham kekure Senge Helena. Ko nekit sikokoromit anan makingen kele Senge, mongen ale ngimi kapkasi kekurenen Senge anan kikurenen konyonoe ra ale kikure Vitalis Kiplagat. Vitalis ikosech? Ko kongoi kameche kityo atebenen amu imi rutoi, kerutochi lagok anan kerutochi tilwet? Kongoi kigurenen Vitalis lakini ngimi kapkasi kameche sikokakinoe kora kele iyoe kasi ano Senge amu inyendet ko comedian so kigurenen eng kapkasi ole imi kegurenen Senge anan kigurenen Vitalis. Most of actually making kapkasi kumatengan kole what I do as Senge amu matapa kutitia. So they just call me Vitalis. So people just know me as Senge and Vitalis kulingwa. Okay, so magingen Vitalis lakini kakenai kele Vitalis ko ka Senge. So eng betutab mutai because kakenyoru challenges mara ko kaiwek eng tilwet nekerutochi. Ko eng yu kaiwek eng tilwet imeche sikegurenen Vitalis anan imeche kegurenen Senge? Sai amitulwe kwa Senge nebo lagoja. Okay. Senge ya watoto kwa sababu kazi yenye nafanya ni ya watoto. Okay. Watu wa travelers. Tor kilago kwa benda nani kwa rotua. Kwa benda manoti le msabe. So
So mutya Senge amu ngot imi tilwet ngijam kemwoe ngijam kelejin tahai yuko tekula it becomes. Ko makimwoiwe kele tahai yuko the better the network. So mongen ole kalya so koek challenging eng Senge akimite tilwet para kole cham ko abwati ale hait na imi ko nebune ndegeishek. Ai nami kabisa hii ana na wimbo kabisa kama kile tofauti. Ami abate vile kwa kaya nega. Amu agero lele tefile fola agero kabisa lo ane ami. Okay, kongoi Senge. So kasubik chok tugul cheosube kitinye challenge kitinye anan kitinye inendet eng simet maimuch konyo eng Zoom anan program nekiboisie episode number 63 ko kakitinye inendet kikure Vitalis Kiplagat lakini eng betutab rani ak mutai kekure inendet Senge Helena ko kimeche kesom amu makikere ko abwati ale kakelachke Senge ko Senge ako mi kolonye tilwet kakomwoiwech kole karutochin kimasatak mutai komwoiwech kole koae ne. So ngesom kityo sikinaktae this episode ako betutab mutai yekakwo Senge ole mi network asikobit keng'et kisub tetutiet nebo betutab mutai karon same time eng yutokyu. Ko Senge kimeche kemakun chemyach yeimite irutoi anan imi rutoitong'ung kebeberta noto Mount Elgon. Kakele kerutochi tilwet kobendi ak kibagengeit anan kewendi ko inyegei anan kemut lagocho ichegei. Kakiba grupitab lagok moral tours and travels chemutatu biko ba tours. Kwa hivyo kama tulagok kanisa genge. So kobendi iboe nakikure ne eng Kingeresa abwati ale eng Kingeresa eng biik chekiba sukul kemwoe kelen hiking nekewe yani keba kelany tilwet. So Senge Helena kailany tilwet omi height nebo kait height ata to bendi anan komeche awekel. Kero mama kaji matamuji. Kaji matamuji nani. Ami katika kenyongara la goda bara simbo ni godena. Aje nipige juu. Alafu tuambie chumu ngoje chini. Ko ngesom kityo Senge Helena eng betutab mutai ibir pichait amu matakemuch kekerin imite yo. Bir pichait ko kait barak olin asikobit mutai nyekiboru pichait noto ko kait barak. Ko ngemakun chemyach yeiwendi koteilonye tilwoni asinyemwoiwech komie ile kokewe irute iyai ne eng olotok ako bir pichait ak lagocho si kiyokyo asimutai kiboru. Mama picha nimepiga mingi na picha nimechukua. Kwa picha niko kwa picha. Amechukua picha maubwa. So bwa karango bwa. Mama vitu nimeona leo ndata. Kumbe na mama ni hapo tukweka chiko na online. Kama tamoja mungu ale kama msuma kwa tetu mama ngani. Amjila ngale kama mtu. Ko nekista mutai antai mami la. Ngene bala gojo. Tiga ngala age mwage mama. Age mwage yeti manda. Kuila go songo. Kongoi Senge, kikose ibusi neo so ngemakun chemyach makimeche sikoyumian mara mbili so ngemakun nemie so kasubik chok akweket cheosubech eng betutab rani ko kosubkei ak technology ko makimuch amu Senge notok Senge Helena komi rutoito kebeberta nebo Mount Elgon kokaba ak kibagengeit nebo tours anan shooting videos chebo tour tungewe Kenya ko betutab mutai nyokomwoiwech ko ngemwa kongoi ngakwek koros nekale isubech kobun Adelaide mutyo mising makoi taketestai eng yu. Richard anan mongen ale ng'o kainana sikomwoiwech arap nebunu tulwom ng'etuny simwoiwech ose kainana kauino. Nekile Rekariat bakule nanyu bakab Rekariwero. Rekariat kongoi Rekariat mamuch amwa kainana so kaikai sikomwoiwech Basilisa Kujure karibu sana ako mutyo makoi taketestai eng yu. Benjamin Sugut kosubkei ak technology makoi kitestai. To Kiplagat kimeche kele iye pole sana tutaendelea siku ya kesho. To Kiplagat kobun olimbo Northern Territory makoi taketestai kosubkei ak musongnotet anan technicalities chekabit
kosubkei ak taonyo nemitei tulwet barak kamamite network kebeberta notok Edwin Tirop kelechinin pole sana, tutaendelea siku ya kesho. Betutab mutai saishek chekerge ak chutok keiwegu tetutiet anan episode number 63 sikobit ketestai tugul. Ko Osea ameche kityo ketarchi yutok ngot komi ng'olyo neimechete imwochi biik kosiketestai Osea. Kongoi balozi Peter Rono, ameche kityo kechamchamchi biik tuguk chekikwaitoot eng dakikainik cheng'ering'en atya siketuch eng betutab rani. Kechamchamchi followers chechok, fans chechok. Chamgei kokeny. Ane kekurena Senge Helena. Kosu kobit aboibochi betutab chepkoskei. Kosi kero mama yamune. Kolijigei kabisa kuituni kosi anyuni. Ane kyotebi katunisiet for 45 years. Chachomano. Majango. Kyotebi katunisiet for 45 years akolijigei. Lazima anyorane kituni kosi. Kosi. Kandagi. Ongo kiringituni abwat mama ninyo. Ada mwite Senge, mwite. Kabu alangu kabisa. Mwite Senge. Mami jalan. Victor kosi obwa. Obwa tarai Senge. Obwa tarai Senge. Sika mwite. Senge nebo lagok tugul. Tos ma Senge o. Ane ko Senge, ako Senge Nee Chitab. Senge ne somanat ako Senge ne smart ogerwa mano. Smart Senge o. Obwa. Uncle Osies. Yamune baba. Ang inspector, kakatebeo. Oui. Tupchak Chepkoskei. Yamune Osies. Sabi, kamwa kityo singko te traffic tagongen kole kitinye Osies ak inspector kolinyo. Singistisa kityo ingen ile mitei. Yamune baba. Alijigei kabisa lazima itnyaboibochi betung'wong Chepkoskei. Mama, kokin kabisa mabaibai Senge. Tos baibaiyet ma Jehova nekikonin lagok. Tos ma Jehova mano. Kiboiboen kabisa. Kaibwak zawadi. Kameche kabisa salan kaibwak zawadi. Chepkoskei. Mekere ismati mama. Kaibwak sabunit sikotaune sobet. Mameche sikole Victor tikimatinye. Victor. Kena nyon zawadi. Kalagandano. Ngoti ko ni chapja Senge. Oh yes. Victor. Ako nok sabunit ni sikotaune sobet. Unemano makaine ngunate. Kolia. Mama. Mama ni siyo binata kisamati kibirtit. Kaibwak sikotaune sobet. Tos maji mano. Kuna mereka. Orang ni still wire. Ang ganala malisingat ko free. Ikaw si Tiwe Jemeret mama ninyo. Kaibun still wire si Saburioni. Sit kapsa kinegeli tilil ako nyo sinyen kumongen. Tilil kapsa ki tilil rajaget kagi gunok lakwit. Kagi gunok kapsa ndana. Aya Victor. Suko kesuga bili. Amaji singonyitun lakwan ninyo. Iko kesuga bili. Singonyitun lakwan nyo besus bili at ko beka sira. Kaya kasi baba. Kakas kili kasi Nairobi baba. Amaji anyone ka. Agiganin ko ganin lakwan nyo. Agigere la kanamin chamit kapsa. Kanamin chamit. Agigere ita ka ko. Magkakongin. Kagoyin. Oh, may tanggiro kayo chamit. Ima mo kapsa gila spot shoes ang kitchen panda baba. Ito ka mabema. Alam na inye. Uro ka spot shoes. Otherwise, buwasan ka na ba lagok? Chukul. Ako, chumil lagok. Kimacheng kita butap Game of Thrones. Anagli na inye. Oh, Thessalonians. Kule marriage is a good thing when you have a good wife. Kaya kas baba. Kaya kas video mo ilak penyo kapsa. Kagaro kapsa kito ni. Ako sige lolong. Sige sige na nakanaga. Otherwise, kumon nga di sa mo tumuin sa gonggoy. Gonggoy kapsa. Tapos ma Jehova nagigone lago ko. Kimay pati ni lago kamu Jehova nagigone lago ko. Gonggoy kapsa. Your everyday transaction account should work with you. Kongoi biik cheisubech eng betutab ra. Ko noto koiku taonyo eng betutab mutai mokoi kitestai kong'etegei kosubkei ak musongnotet komitei inendet rutoi kebeberta nebo Mondialcon kolonyei nokimwoe kelen hiking. Ko kanyor technicalities tutikin ko kimeche kesom sikeweke mutai ko kakimeche kityo kechamchamwa kele taon nekitinye eng betutab mutai ko inendet kikure Vitalis Kiplagat lakini kingen aje kwa Senge mkubwa
sikenai kora kele tos ae boisionik Senge inegei anan tinye boisionik alak chechang kosinye kisub history nenyi kikisikyin ano kong'et kwo sukul ano akoi ole mitei nguno. So kimeche kemwa mutyo kele makimuch ketestai kong'etegei kosubkei ak musoknotet nekeimech ko kakararan keng'ololjin inendet ko nekatoking'olole simet kekere inendet amu kakochopchigei programini kokelach ngoroik chotinye sikenai kele kaoe ne eng kebeberta notok. So kongoi eng akwek tugul chekaosubech eng betutab ra kosinye ketestai ngot komi ng'olyo neimeche itesyi Hosea kosiketorchi yutok sinyeketestai betutab mutai. Kongoi Balozi Bitarono, meche kityo tawech kongoi eng biik tugul akot kibwotyi kele kitinye project nekikokitou kenyini kele ketoret our legend Daktari Joel Kimeto ketech studio eng olimbo county nebo Kericho. Meche tawech kongoi eng biik tugul chekikokonech support, biik chekikorobwech morik. Kongoi angot Basilisa Kujure, angen ale kiomi ground atkinye akot kiounganech mkono angot Nixon, asante sana, angot Arap Subut, angot Wilson, chitugul akot kesome kele ngot ko tinye uwezo age tugul ngimuchi ial simit agenge, ngimuchi ial kibatit agenge, ngimuchi angot ibi volunteer ang olimbo kora Daktari Joel Kimeto ketoret ketech kenyini modern studio ine kikotien for more than 40 years lakini matinye studio ole kirekodene anan ole kipene tienwogik chechotok for future. So tikesome ko ki timit ko ki family nebo Igere Nee Chitab Kalenjin. Ngimeche isupporten Daktari Joel Kimeto ngimi emoni bo Australia much icheng ang olibo Adelaide. Ngimi angot olimbo Sydney much icheng angot Sugut, much icheng angot Mili, chi age tugul angot Nixon much inyoru. Ngimi angot olimbo Melbourne Australia imeche isupporten Daktari Joel Kimeto much inyoru Charles, much inyoru Pastor Moses, Western Australia tugul inyoru Steve Sitianei ak timit tugul nebo Western Australia. Ko ngimi America ko much inyoru Balozi, much inyoru angot engineer Janet, angot biik chechang eng kebeberatak, angot Professor Sam Bore ak chitugul tikiwechi kongoi fans chechok amu kokonech support koborwech chomyet neo ang boisionotok tesetai. Kimong'u toretetab Mungu December kekonok updates kebendi olimbo Kericho keyote studio nekakimuch keungangei pamoja kele keroprop morik ak lekiropropeni cheringisaik katutoik koek ndara. So ngeropropkei aketoretkei pamoja. Angen ale ngatech konyu ane Hosea ateche koborok lakini nekakituye tugul komuch koshiketech angot eng muda nenwach amu kitinye chamet akiborchi chomyet Joel Kimeto. Asante sana John C. Kemboi, kituitosi mutai. Kongoi Sheila Kaptuya kosubech kobun olimbo Thailand. Akot kemwae Sheila tionyoru choronokwok ak timit tugul nebo olimbo Thailand. Angot chepkameting'ung ne notok kikakihosten kemi pamoja kekere kele kakisuldae boisiet nebo Daktari Joel Kimeto ang olimbo county nebo Kericho. So kongoi biik tugul chekosubech tokwek cheterchin, counties cheterchin, changen ale otyuneni kakimong'u ra keyae shoinep episode 63 kemi tulwetab Mount Elgon lakini kosubkei ak ng'alekab musoknotet ko kakonenetech kabisa musoknotet ako kokitinye kabisa mikakati tugul keyae olimbo Mount Elgon ra lakini tomorrow is better than today. So eng mutai kebwone sikosikyi ketestai akoi kakesunet. Kongoi tocheng lorit Chelagat sikosikyi kotoretok eng olimbo Nairobi akocheng'wa mbaret. Ko ngimi America koticheng kikombet anan chaik chebo Tamu Life ui kityo website neng'wa akigugulen akeibun chaik akoi ground. Amakwa kiy age tugul nebo kaberuret ngetuiye mutai saisiek cheuchu kemi olimbo county nebo mutai kokakoit Senge olemi network siketestai akoi kakesunet kenai sabaritnyi.